Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Gushima Mana ko turabijunja anturabe n'igihagararo tukundire twenge tubaramutse amaro y'Imana rero mwese mudahengesha nyagukurikirana ibigero cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV inisho igice cy'ijana na kane mbere y'abaye kare episode ya kabiri ya mbere sezo ya mbere episode ya kane Mana bera ibintu yazanye ntimumbaze irakinye muri Philippe niyo mpamvu abizi kundusha ni prote turakingiwe mutanguranye inosho y'uno munsi ariko kandi sinza kwandije nyine nza kwandi kumwe n'urugwaruka kandi mukubakira mbanze nshimire bimwe bivuye ku mutima abandi ababikeme babateramishije kandi mwarabonye ko babishoboye babikora bien sana yaraje mvuye hano muri show y'ijana na cengi nambanza ndagwara ndagira gutya gira muri beke byo twakoze muri show y'ijana ntivyari byoroshe twaratamze twakwa no gutabuka rero mu nyuma bakubwa ati ya twebwe vraiment naho ugwaye bimeze kuri ya wahengamye je turaza dukora umuti barabikoze mwarabibonye reka tubashimire cyane rero hari witwa Kaboro hari witwa Bera babikoze neza cyane n'uyu munsi rero nyuma ya kamera haje wa mwigeme muzi ko asanzwe ariko arimenyereza ibicanye no gufata amasanamu muri Tarsis Hope Ministry TV mwite Parfait nazo ariko kandi ku rundi ruhande hani impande yanje bubamfu bwanje ndi kumwe na Safi ni Sifa tukuramutse nawe Sifa yego jambo umeze neza iyo mikro yawe iravuga canke yagiye mu karuhuko iravuga bukebu cyane uvuga bukebu kega mikro ntivuga bukebu kino bavuze bukebu oyaye ariko umeze neza yego ndashima okay imana yanje bika yabafu bwanje ndi kumwe na Nadia tuva bien tukuramutse nawe mikro nawe nukivuga canke nuko nyene uvuga asho byose Mana turashitse uko yagize ruwanje na adoration mwanya muremure ijo ryaragiye turi kumwe na entre parenthèse ni hariya hirya ni Bera gakunkumuzi tukuramutse nawe mahoro cyane imeze neza ni impore gawe nanasakajwe ndumva kameze nk'agasohoka fresh nanyoye amazi nyoye amazi aba nabo banyoye ubuyi niyo mpamvu n'ubugari byakweri wanzaniye urikunda gusa ijambo ry'Imana rivuga turi muri cagiye ubikunda ukunda amahera udakunda na jewe wawe abanyu utabakunda nako rero n'abatuza kuba turi kumwe muri show no post show ubona ko dutanguye pole pole ariko tubango ndagushima Mana kutarabijunja utaraba ni gihagararo urumva haravye igihagararo abantu bagufi twaca tucahe aravye junja ntitugira namba nta numwe apima 200 hano ariko Imana ntiyaravye ivyo ira umutima uciye bugufi hanyuma ikawuharira dutangure nino ndirimo ndagushima Mana tutambira Imana twese n'abahuri utambe twagiye na Parfait aratamba nubwo atambire nyuma ya kamera tutaza kumubona ariko ndaza kubabwira ko ari karatamba adatamze ndabivuga navyo nyene twagiye imirimo yawe Mana iratandukanye n'iy'abantu ukora ku mwanya wawe kandi ntiwigera wihenda iyo usezeranye urashitsa umeze nk'abana b'abantu
ukamwubahisha nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha hama nawe ukamwubahisha aya mbere ariko ararweza arate ako kutarabivunja oya nijunja sivunja wavyumvise safi kada gushara kutarabivunja oya nijunja ijunja no kuvuga umuntu avyibushe canke igihagararo ku muntu mugufi canke muremure uramwibutse rero wewe ejya mutipe nawe arakaze tumuramutse hano hose habaye urubanza aba yahageze habaye igikorane aba yahageze nta invitation irigwa arigoza inguza no kuri anniversaire yawe uzosanga ariho yibereye niwazoba wa mbere ku makositime y'akaga afise amakositime wawe sinzi ko ayikura yambaye atora he nuko rero si ukuvuga ngo kutarabivunja oyivunja niba abantu nyine twarazigwaye bamwe nyine na nawe waragwaye ivunja wewe yego kamwe kamwe akavunja kamwe warahombye usakara babaza ayeka kararyoshe uri kuragaza cyane yo ashanga ni wahagarika nuko frère gusa Bera n'umunyamuji Bera yavukiye mu gisagara ntiyagize nta kavunjatsi nta mvunjutsi ndabyumva uko nyene none bavuga imvunja canke imvunja bayivuga kwicivana n'intara harabavuga imvunja bari imwe nyinshi bakayita amavunja cyangwa agwaye imvunja nyene nyinshi urumva bivana n'intara ariko nyene upfutse imvunja humvikana imvunja igitigiri c'izogwaye niwe ucimenyera ndabyumva uko nyene nuko babimeze safi rero bango kutarabipfunja rero aravyumvise injunja ni junja sinjunja reka tegeze no ndirimbo rero ndagushima mana kutaraba ijunja cyubahiro habwe cyubahiro habwe cyubahiro mana yanjye habwe cyubahiro habwe cyubahiro habwe cyubahiro mana yanjye nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha hama nawe ukamwubahisha nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha hama nawe ukamwubahisha korera imana bigishoboka aka kanya igiharira irahemba ibikwiranye ibyo wakoze abyibesha tera imbuto kugira ngo uzisorome korera imana bigishoboka aka kanya iharira irahemba ibikwiranye ibyo wakoze abyibesha tera imbuto kugira ngo uzisorome nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo mana yanjye nukubaha hama nawe ukamwubahisha nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha hama nawe ukamwubahisha nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha hama nawe ukamwubahisha nagushima mana kutarabijunja nunarabe n'igihagararo icyo ukunda nukubaha kadukometse esho yacu y'uno munsi ubona neza ko turiko turaza neza tubazana neza mu mwanya mwiza wo gutazira no guhimbaza ariko rero dushimbire mu gihugu ca Tanzania hariya Ibihalu twakira n'abaririmbyi ikorari yarivye ngo nzokuvuga neza
yemana zokuvuga neza uhoraho zokuvuga neza yemana Kubatatsi igihanda bigisha igiha bavuze nta wundi yari nka wewe yari nta wundi yari nka wewe mu kirundi bavuze ngo ikinumve ko muhwihwisha basi nubwo atacumuzi nta wundi uhanye nawe naha ariko icitirano hari gisana nta uhanye nawe tubivuga kwishi nawe usa nawe umeze nkawe ntahwanye nawe nta wundi yari nka wewe nariko ndavuga yuko rero hari icitiranwa ntahwanye nawe nta wundi ameze nkawe bano bagombye kuvuga ngo nta wundi ameze nkawe mucumvikana nta wundi ari nkawe twagiye Nimleke ukusengi migigwa mana izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rihabwa icyubahiro nimleke ukusenga imigirwamana nimleke ukusenga imigirwamana isizwe hejuru
nuko indirimbo yari nzokuvuga neza ko hariya Ibihalu ni mu gihugu ca Tanzania zakari mu kwa Kigoma yego yavuze ati nta wundi ahwanye n'Imana nta wundi nta numwe ahwanye n'Imana kandi nyine niko bimeze nta wundi numwe ariho ahwanye n'Imana pera hari wundi wabuze kumbura ushobora kubuza wo tutamenye reka oya mama wapi ntawe wapi mama kakanyuma niko kabi nana hari wundi wabuze oya oya man hari abantu babapfumu vrema yana akona sera kabisa none nawe ntahwanye n'Imana kweli bohwana gute kandi nawe nyene yararemwe kandi nyine naninga nawe nyine yapfuye ngo ntazuka rego Yesu yarapfuye arazuka yarakonkomoye urupfu n'umwaka carakonkomoye bashe byose safi wewe bati safi kirundi racumba waje twari mu giha avuze ngo nta wundi ari nkawe nta wundi ahwanye n'Imana hari wundi wabuze nawe uvuga uti je namuzi vrema abantu barihenze hakuna kabisa Sante sana nuko rero kubera tuzi neza ko atawundi numwe ahari hano wigeze hano uzoboneka nico gituma cyo tuyivugira tuti bana jewe ntaco nzaba none no biki 20 nzaba amazi asuma ntantera ubwoba ntacyo uzantwara abanzi bantera basubirayo birukayo ndi kumwe na Yesu ntacyo nzaba kumwe nawe ntacyo nzaba urukundo rutangaje Tembanguruzi Dami Munyata nkanjye Ubu ngendana nawe yo Mbonye ikiganza cyawe Undamira Nzamuye amaboko Sengushime Ndirimba hosana Itanje Ijanye byahise wangize umwana mu rugo kwa data imbaraga kandi ngenda shize amanga ibyo sinibinganga kuko turi kumwe azasuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzantwara abanzi bantera basubirayo birukayo ndi kumwe na Yesu ntacyo nzaba buri munsi
abanzi bantera basubirayo birukayo ndikumirayo basubirayo birukayo ndikumirayo azitse ibirungo ntacyo nzaba buri munsi ntacyo nzaba haleluya ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika wowe ntacyo uzandwara abazibandya basubirewe birukayo ndi kumwe na Yesu yoyoyoyo ntacyo nzaba ntabwo bamfite kuri ntacyo nzaba nanakimwe uzoba nanje ntacyo nzaba natwe ntacyo tuzaba icabuzo ngo ntacyo tuzaba kuko twihishemo nta numwe yitse muri mwebwe mwararambye gezaho ntacyo nzaba rero niyo ndirimbo dusozera ko uno munsi ndiribona ko imeze neza cyane ubu twari kumwe nabo ngira nabo nyene ngira baremera ko ataco bazoba ndazi nabo ntacyo uzaba na namba mboye ngo ntango ego ego wewe ntacyo uzaba safi kweli sita hautakuwa kitu ambacho kitaweza kunisonga Yesu Kristo ama kunizuri naye Yesu hana kimuzaba hakuna kweli hata watume mishale haya hata watume bulozi wa haya Yesu iko juu ya turakingiwe kweli sha yarosi jambo yifashishe kiruri cyane cyamukamanye ntacyo nzaba nana cyatsitsiro nawe urabifise cyane nawe ntacyo uzaba rimba ntacyo tuzaba twumva ntacyo tuzaba ntuniririmba ntayatse reka niherede reka wewe kirakunaniye iradiyiteho kanabera bera we nawe ibi byiza urabifise katacu uzaca urahari ubwo bufise kanaka wapi katacu tuzaba ntacyo tuzaba mu ndirimbo ntacyo tuzaba oya ndirimbo ngo ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we turi muri iyo ya meditation ntacyo tuzoya twe tuca hose kujya kwintuze kujya kwa ya mpuzu nyamba bayitabe kintumba uca hose ucije haruguru ramba rucishe hepfo wambare uzutishije mu kuboko ntimanuka ayo ntigeze ndumva wayimenye reka tubashimire mwebwe mwanye natwe kuba muntu waza kumumpera aza ino show no munsi dushimire Parfait twari kumwe hariya inyuma ya kamera avuga ati je amasana mu vraiment ndiko ndabona andayazana sa fresh sana dushimire Safi dushimire Nana dushimire Bera Bebe Gloria dushimire namwe mwese mwari kumwe natwe biganiro byacu biracabananye ariko kino kiganiro naho kirangiriye ariko duze dusure duhure mu kino kiganiro biza gukurikirana ubutaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.